Siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar Iqra keempat halaman 14. Ada Bu Opi di Semarang. Silakan Bu Opi dimulai. Kecil-kecil Pak Ustadz. Di situ digeser. Oh belum ini ya, belum kebuka. Belum ke-share Pak. Oh ini. Mohon maaf ya. Nah ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atharihim. Wa atharihim. Zamhariran. Zamhariran. Kemudian. Faghashiyahum. Faghashiyahum. Ra'aitahum. Ra'aitahum. Kemudian. Salatihim. Yang orang seberang ya di kau. Solatihim. Solatihim. Khashi'una. Khashi'una. Fa'aidikum. Bukan fa. Wa'aidikum. Wa'aidikum. Qamtariran. Ra'au ayatan. Ra'au ayatan. Naik dikit. Oke. Nih, yumitukum. Yumitukum. Solawatihim. Solawatihim. Sam'ihi. Sam'ihi. Mumtiruna. Mumtiruna. Kemudian. Akhawaika. Goirukum. Goi. Ghairukum. Goirukum. Wazam Itu lam. Wazam anun. Itu lam. Mana? Ini lam. Oh, lam. Enggak lah. Enggak lah. Yakin enggak lah. Wazam anun. Mau ngejebak inget. Wazam anun. Iya. Mumtu apa Pak? Mumtiruna. Mumdudan. Oh, mamdudan ya. Salah. Benar. Mamdudan. Imanihim. Fi kulubikum. Maimanatun. Bi amwalihim. Tumarifihim. Za'amtum.
Zai. Za'amtum. Fada fada'auhum. Fada'auhum. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya tanah. Bismillah. Yatanaza'una bainahum. Yatanaza'una bainahum. Kemudian Qulubuhum fi ghori gomratin. ghair Gom. ghamratin Iya. astaghfirullahaladzim. Ayo lagi. Tadi salah di awal, sekarang di Qulubuhum ujung. Ayo. Ulu bohong. Enggak apa-apa. Qulubuhum fi ghamratin. Qulubuhum fi gomratin. Lakum dinukum waliyadini. Lakum dinukum waliyadini. Kemudian ini yang lagi privat Padam tante Opi dari Semarang ini. Tante Opi pensiunan apa dah nggak tahu. Bu guru apa bukan ya? Bukannya pensiunan aja. bukan Bukan ya. bukan bu guru. Bukan bu guru. Baru mau jadi bu guru, bu ustazah. Baru mau Insya Allah. akan. Mau akan. Insya Allah mudah-mudahan nggak lama. Amin. Amin. Untuk segera nanti Bu Opi kan udah ikro 4 nih. Udah juz 4. Ya. Nanti yang juz 1, juz 2 sudah bisa diajarin sama Bu Opi. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Insya Allah. Iya pastinya begitu. Ya terusin. Fadam dama. Padam dama alaihim. Fadam dama alaihim. Kemudian. Idza ra'auhum qalu. Idza ra'auhum qalu. Haitsu la tarau. Astagfirullahaladzim. Haitsu la tarau. Nahum. Kenapa Bu Nahum. Opi? Dia Astagfirullahaladzim. udah lama nggak jarang latihan lagi ya sama Tante Eka? Udah lama ya? Iya. Oh, Iya. masih sibuk ya? Biasanya Iya. lancar, nggak apa-apa ya. Haitsu la tarau nahum. Haitsu la tarawnahum. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Yauma izin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Kemudian Jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Kemudian yang ini. Aduh. Afa asai ta'amri. Afa asaita amri. Kemudian. Solawatihim zuhafiduna. Yu itu memang bikin kita bingung, numpuk ya itu. Yuha. Iya. Numpuk itu. Solawatihim solawatihim yuhafiduna. Salawatihim yuhafizuna. Yatakho fatu
yatakhafatuna bainahum. Yatakhafatuna bainahum. Alaina. Kho Alaina. alaina Alaina bukan alai. Alaina. hisabahum. Alaina hisabahum. Kemudian alhamdulillah. Kemarin ada ibu alhamdulillah atau orang mana ya? Oh tadi malam yang ngaji. Tadi malam ada. Bu Rasem, Bu Rasem. Oh iya berasem Lia. Saya bilang nih ibu Opi kedua. Bagus memang. Jadi kalau orang kan biasanya habis bekerja semua baru alhamdulillah. Ini baru ngangkat ember 1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Ember 2 alhamdulillah. Enggak apa-apa jadi banyak alhamdulillahnya ya bagus. Biar ditambah terus Pak Ustadz. Bener. Iya, nun mati Biar man. ditambah Rezekinya. kemudahannya. Ya. Betul. Iya. Man. In. In. Han hin. An in. In huwa. In huwa. Man amana. Man amana. Apa nih? Apa yo? An'i. An ibadi. Kemudian ini. Fa'in asobahu. Fa'in asabahu. Kemudian. Man khosya. Anharan. Man khosyanya diulang lagi. Salah. Man khosya. Bagus. Man khosya. Kemudian. Anharan. Wa minhu. Man utiya. Min ghoirin. Min goirin. Mana min goirin? Nggak ada kho itu mah. Min khairin. Min khairin. In hadza kemudian min khaisu salah. Kok min haisu. Iya, nggak ada titiknya ya. Min haitsu Anhuma iya, kemudian bukan kan udah min ghairi amta an'am aib alif dulu aib an'amta iya an'amta kemudian anhadakum bunyanun dunyaya sinwanun kinwanun alhamdulillah. Yang ini
lam ahun lan lan lam ahun tu Hu. Lam eh akhun hu. lan Lam, ahun lam, 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 lam. Lam. lam ahun hu Lam akhun hu. kita aja susah ya Allah. Ya belum. Nanti juga insya Allah cepat. Auladuhum Auladuhum. wayan ihi wayan ihi Wayan'ihi. Kemudian. tarhaku hat kotarotun Tarhaquha qataratun. amin salah alim tak Bisa jadi ketuker ya gitu. Tapi kalau pas lihat yang ganteng mah dulu enggak ketuker ya. Enggak. Beda lagi. Alim tak. in aso In in asai. asoy in asoy tuhu In salah as in asoy tuhu in asaituhu. kana aliman khobiron Kana aliman khabiran. min ada bin ghaili Ghalizin. min ada bin ghalizin Min azabin ghalidhin. Kemudian fa'au jasa minhum saknya pendek. Fa'aujasa minhum. fa'au jasa minhum Kemudian samiun alimun Sami'un alimun. la yazalu Pendek. Ayo. la yazalu lubuyanuhum Salah. la yazalu lubun lanuhum Salah. ya Biarin, ayo coba. astagfirullahaladzim Ayo. Ini ya tahu nggak Bu Opi? Ini ya gara-gara bukan tidak menghargai, bukan ini. Gara-gara sudah tidak pernah ketemu guru cewek yang dari Jepang itu ini jadi begini. iya Tante itu. Masya Allah. Padahal sih dia cuma Iya. pinternya ikro doang ya tajwidnya manyungsem. Tapi banyak manfaatnya. Iya, betul. Iya, Aduh. Masya Cobalah ya, Allah. mumpung dia ada cari keberkahan. Kalau tajwid kan sama tante yang di Saudi itu. Iya, Sama-sama alhamdulillah ya. Bagus terus. Coba lagi. baik. La yazalu bun yanuhum. Gitu. Astagfirullah. Ya. Kok bisa bulet nih kepala. La yazalubun zanuhum. La yazalu bunyanuhum. Kemudian Bunyanun astagfirullahaladzim. Fama lahu min hadin. fama lahu min hadin.
La au sa'u La hila au sa'u 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 salah salah la salah. la au dha'u hilalakum La awda'u khilalakum. Kemudian. wa ila samuda akhahum. Aduh kok salah sih. Lagi. Wa ila samuda akhahum. Wa ila samuda akhahum. Kemudian. Astagfirullahaladzim. Naik sedikit Pak Ustaz. Naik dikit. Banyak juga boleh tuh. Ya, ya. Ilahin. Min ilahin ghairuhum. Sana. Min ilahin ghairuhu. Min ilahin ghairuhu. Kemudian Kholau ila syai. Kholau ila syayatinihim. T-nya panjang. Oh iya. Kholau ila syayatinihim. Khalau ila syayatinihim. Kemudian Waham yan hauna'ai. Kayak orang Cina tadi yang dibu aam waham yam yam hawa sakasom sisam sisam Astagfirullahaladzim. Ih, kok nggak nyangkut sih? Wahum, bukan waham Wahum. ya. Insyaallah. Wahum yan hauna'ai. Anhu. Lagi. Wahum yan hauna anhum. Anhu lagi. Wahum yan hauna ahu. Ahu anhu. Wahum yan hauna ahu. Oh na ahu. Anhu. Wahum yan hauna anhu. Wahum yan hauna anhu. Iya, kemudian. Wayan auna anhu. Wayan au, bukan au ya, au gelap. Wayan au. Iya. Wayan auna anhu. Wayan auna anhu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ternyata tante itu ada gunanya juga ya. Iya. Kita doakan biar panjang usianya, sehat, berkah ya. Amin. Selalu ada dalam ridho Allah, ridho suaminya. Dan selalu menyempatkan waktu untuk kita semua. Kadang-kadang saya juga suka bilang sama dia, alhamdulillah ada mbak-mbak ini. Kalau enggak saya juga keteter kan, kadang-kadang ya saya istirahat dulu, makan dulu. Iya. Ada mereka tuh alhamdulillah ya. Memang yang ditolong bukan diri saya, teman-teman juga gitu. Tapi kan betul. kita ada di bawah naungan saya gitu. Alhamdulillah semuanya ya. Terima kasih dan terima kasih untuk sang suami yang ganteng itu yang sudah mengizinkan tante ya. Kita manggilnya kita harus tante. Oh, tante. Oh ya. Tante Eke, tante Atin. Terus ini orang-orang berjasa itu. Alhamdulillah. Saya janji kalau dia belum meninggal nggak saya kubur beneran saya mah. Amin. Iya. Ya iyalah Pak, kenapa kok diamini Bu?
Itu cita-cita. Aduh, ya Allah, Ibu. Tega sekali. Amin. Kalau sebelum meninggal masa saya kuburin, Bu. Ibu mah, Ibu juga nggak bakal. Aduh, Ibu konsentrasinya sampai sana. Allahu Akbar. Ibu konsentrasinya ini lagi buyar gara-gara nggak belanja sama Tante Eke. Aduh, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, terusin, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ab, aj, ad, alta. Jangan ate ya, Bu. Kalau ate mah itu ate Eka, ate Tante jadi ate. Ini alta. Aka. ab, wa ab ko. Kemudian tubdu, hasibtum, iya, aja, ya yaj'alu, tujzauna, bagus tuh, jangan jauh. tujzauna. Jadi nanti kalau ini lin itu ya, lin itu nanti boleh dibuka kalau nggak salah di diktat A2 saya halaman 35 kalau nggak salah. Itu ada belajar aba, abi, abu, abau, abai gitu. Ini kan Jim ya. Aja, aji, aju, ajau, ajau. Ini zai. Zai itu aza, azi, azu, azau, azai gitu. Jadi ketahuan mana yang O, mana yang A. Untuk membedakan mana O, mana A, tergantung huruf dasarnya. Huruf dasarnya kan zai ini A. Jadi jangan tuh jauh. Kalau ro itu dasarnya kan O, ro. Jadi aro, ari, aru, arau, aroi. Jangan arau. Banyak orang yang ketukar. Harusnya O jadi U, jadi O ketukar. Kayak walasao, jangan walasao, walasau fatah lemun. Tapi di wal asli, jadi itu watawa saubin, itu jangan sao. Watawa saubin. Nanti dilihat ya di YouTube saya ada di Ikro A2, di diktat A2. Iya. Okay. Nah, Ibu nanti kalau mau belajar lagu mantep diktat A2-nya dari awal gitu, insya Allah. Itu di situ mungkin Ibu mah nggak dari awal banget karena udah pinter kan. Di Ikro A2 itu ada A, I, U, babi, bu, tati itu kayak gitu. Aba, abi, abu, ata, ati, atu, atan, atin, sakit gigi, lain lagi. Atin. Aduh, si Teteh gara-gara minum es terus. Terus. Iya. Tujzauna. Zauna. Tujzauna. Ya, kemudian. Ini wajah kol-kolah kan wajahihi kemudian ada tadkhulu Kodhon Bu yakin? Kodhon ya Bu ya, ini huruf A. Kalau oho kodhon, iya ini kodhan ya Bu ya. Terus kodhan. Wajadna amahum layadgho betul iya layadgho layato jangan layato ya layato kemudian mata'laun Maltalaun
Aqlamin. Aqlamin. Yaqra'u. Yaqra'u. Makhari. Hari. Ada juga Ari. Makhari. Mana yo lihat. Muqtahimun. Nah gitu. Salah saya biarin dulu biar berpikir memorinya. Muqtahimun. Ini yab'asaka. 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 Ajma'ina. Ajma'ina. Ini ya. Ya. Yumdidkum. Yumdidkum. Khalaqna. Masya Allah. Susahnya. Alhamdulillah. Ternyata Iqra tuh ya susah ya. Iya. Ya. Bahkan kalau surat pendek lebih mudah. Kenapa surat pendek lebih mudah? Karena kan sering baca kita. Sudah sering dengar. Iya. Ini Iqra itu, ini penulis Iqra ini ya bagus. Ambil sana, ambil sini gitu. Apalagi udah Iqra 5, Iqra 6. Waduh udah susah aja ya bagi. Tapi nggak ada yang susah bagi orang yang belajar. Buktinya Tante Eka aja bisa, gurunya. Tante Atin, Tante Eka bisa, cuman YouTube itu tajwidnya aja masih belum nyungsep ya. Belum. Nanti diajarin sama Bu Eka ya, sama Mbak Atin ya. Sama Bu Opi. Jadi Bu Eka diajarinnya sama Bu Opi nanti tajwidnya. Iya, betul. Alhamdulillah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrun ghairu mamnuni. Nin. Ajrun ghairu mamnunin. Ajrun ghairu mamnunin. Kemudian ila betul. Khoisuna. Ila yaumiyun. Ila yaumiyun khosuna. Ini pikirannya ini nun, pan titiknya di bawah. Terus ini bukan, ini ain bukan h ya. Kalau h itu gede bentuknya tuh. Hasuna. Yub ya. Ila yaumin yub hasu. Nggak ada minnya, nggak ada tanwinnya. Yaumi, ila yaumi. Nggak ada tanwin. Ila yaumi yub asuna. Kok nggak enak ya Pak Ustadz? Enak nih. Ila. Ayo coba lagi. Ila yaumi yub asuna. Tuh, yubnya aja kol-kolahin. Yub gitu. Yub. Oh ya. Ila yaumi yub asuna. Ila yaumi yub'atsuna. Kemudian Fi jidiha hablun. Fi jidiha hablun. Kalau yang sering dengar bisa ingat. Ini dengar, tapi betul, kalau yang susah-susah jadi harus dieja. Betul, tak apa. Ala dzalika lasyahidun. Ala dzalika lasyahidun. Yamshi ala badnihi. Yamshi ala batnihi. Ila yamshi hadza batnihi.
Hadza la syai'un ujabun. Hadza la syai'un Syai'un ujabun. Diulang lagi. Hadza la syai'un ujabun. Hadza la syai'un ujabun. Kemudian yaj'alu. Yaj'aluna asoy Asoy. asobi'ahum. Iya asoy ya, jangan asoy. Yaj'aluna asobi'ahum. Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian Waja'ala fiha rawasyiya. waja'ala fiha rawasiya. Kemudian aqbala ba'dzuhum. wa aqbala ba'duhum. Kemudian Alam yaj'al kaidahum. alam yaj'al kaidahum. Kemudian Fawasat sinnya kecil, nabihi. sinnya kecil. Oh ya. Fawasat nabihi jam'an. Fawasatna bihi jam'an. Kemudian Wala yaghafuhu uqbaha. Wala yakho. iya betul ho itu. Wala yakhafu uqbaha. Jadi panjang. Oh ya. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Kemudian Faqad khalaqo. wa bukan fa, wa qad. Wa qad khalaqakum atwaran. Wa qad khalaqakum atwaran. Kemudian Lam yalid wa lam yulad. lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk, shin, Ashtatan. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka gitu. Alam nashrah laka. Alam nashrah laka. Yaslaunaha. Yaslaunaha. Tasla narong hamiyatan. Jangan rong tapi ron ya. Yasla naron hamiyatan. Tasla
Tasla naran hamiyatan. Kemudian Ini ad ad, iya, ad. ad Ad, mm. adha Ad'afan. adhafan. Oh, Ibu dari tadi ini pikirannya H melulu. H itu harus gede tuh. Ya, Oh iya. ini dari tadi memorinya masih bekerja ini H melulu. Kalau H kan ini kan Ah segitiga. iya. Itu. Iya. Kalau H itu enggak segitiga tapi gitu. Tuh, ada Oh itunya. iya. Tapi memang salah nulis di sini ini enggak ada lubangnya ini. Harusnya kan angin tuh Mm-mm. gitu tuh gitu Oh, ya. ada lubangnya. Iya. Ini enggak ada Ini ini tuh. Ini ain ya, bukan H ya. adha Mm-mm. adhafan. Oh. Ad adhafan. Ini bukan H, ini ain. Kan gitu begitu. An. Berarti Ah, ain. ain. Kok susah ya Pak Ustadz? Heeh. Iya, suka melupakan tante sih, Tante Eke. Jangan dilupain coba. Kan kemarin-kemarin nggak pernah mentok gini ya. Kalau Tante Iya. Eke nyungsepnya tajwid. Nah, Ibu ya ini Hmm, nggak apa-apa, tapi kan iya. yang penting diulang-ulang. Oh, Gitu. Tapi itu tadi Pak. kalau rajin ketemu orang, rajin belajar, insya Allah cepet gitu ya. Gitu. Jadi Iya, lagi kehabisan kuota soalnya Pak Ustadz. kan Nggak Tante. ada wifi. Aduh, borosnya Oh, amit-amit. gitu. Iya ya. Enggak. Tante Eke kalau nggak pakai Lag- kuota nggak nyampe ya. Mm-mm. Iya, Walaupun dia Masya kemarin mau Allah. bagi-bagi kuota, sekarang jangan, itu kuota udah pemerintah Mm, yang jangan. bagi-bagi. Iya, Ada kuota apa? belajar. Kuota belajar ya di pemerintah kan ada sekarang. Karena belajarnya online daring. Yuk, Aldo Afan. Iya. Mm-mm. Auto, auto, Afan. Aldo Afan. Betul kan? Betul, betul. Aldo Afan. Halo. Ya, betul, betul. Aldo Afan. Halo, Ini ada? sinyal saya nih yang jelek. Oh, Auto, jangan-jangan. Afan. Iya, kemudian? Lanjutnya ya Pak Ari. Ya, betul. Silakan. Halo. Kaidah. Ya, Ya. kaidahum. Kaidahum fi tadlilin. Bagus tapi doanya jangan dikolah-kolahkan. Ah, Kaidahum fi lilin taub. Jangan tade oh, taub. gitu. Bukan kolah-kolah ya. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi lilin. Kemudian. Oh, enggak, bukan kol-kolah ya. Bukan. Ini az Iya. yaz Az betul. yazharu Yazharu. aslama alai Jangan azlama. azlama alaihim komun az Azlama alaihim qamu. Bukan komun ya. Qamu. iya azlama alaihim komu Azlama alaihim qamu. Kemudian. az Az. maghfir maghfiratun Algin. Maghfiratun. Ya. layus Lanya panjang. layus Layus. layus minu walayurni. Lanya panjang. La yusminu wala yugni. Oh, yang depan juga panjang. Betul. Layus minu walayurni. La yusminu wala yugni. Kemudian. Afidatun Afidatun. la ya'uduhu fi La ya'uduhu hif. khif la ya'uduhu fis Hif. khif Iya. if zuhuma la ya'uduhu hif
zuhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian. Oh, ya Allah, ya Allah. Jadi, Kemudian ah. Mhm. ahlika Ahlika. wa ahdihim Ada enggak? Wa'ahdihim. wa ahdihim rauna. Wa'ahdihim. Ra'u'ain. Ra'una. Ra'una wa ahdihim ra'una. Wa'ahdihim ra'una. Kemudian. Al Al. alqa Alqa. Kemudian. fa'al hama Ya, fa'al fa'alhamaha. fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Kemudian. Alhamdulillah. Ya ini, ya falyadhaku. Fa Fal. fal yad halu Haku. qoli Falyadhaku. fal yad haku qolilan. Falyadhaku qalilan. Kemudian. Lain apa? Wal yabku. Oh, wal yabku kasiron. Wal yabku kasiran. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Kemudian. Hum azla hum az hum azlama wa ad gho. Hum azza. Hum azlama wa ata. Go. Coba diulang. Hum azlama wa ad gho. Wa ata. Go. Gho. Hum azlama wa ad gho. Bukan wa ad. Wa ata. Go. Wa ad gho. Ya, Ya. hum azlama wa. Hum aslama wa adgho. Wa ata. Go. Astagfirullah. Wa adgho. Wa Hum ata. wa ata. Gitu, Ya. Pak. Iya, wa ata. Go. Hum aslama wa adgho. Jangan wa ad. Wa ata. Oh, Go. wa ata. Ya, wa ata. Hum aslama wa adgho. Hum aslama wa ata. Go. Kemudian. Wayak biduna aidiyahum. Wayak biduna aidiyahum. Wayak biduna Aidiyahum. wayak biduna aidiyahum. Salah. Wayak biduna aidiyahum. Wayaqbiduna aidiyahum. Wayak biduna aidiyahum. Iya, bagus. Kemudian. Waman aufa bi
ahdihi. Waman awfa bi'ahdihi. Kemudian La taj'alna fi fitnatan. fitnatan. Mhm. Aduh ya Allah sakit. La taj'alna fitnatan. La taj'alna fitnatan. Iya, bagus. Kemudian Yas hmm? Yasnu yasnuna. yasnuna sudurahum. Yasnuna sudurahum. Kemudian Idhum alaiha kuudun. idhum 'alaiha qu'udun. Kemudian Fakod ablag tuk kum fakod ablab fakod ablag tukum. faqad ablagtukum. Kemudian Wamin khir khir his ada titiknya. His. wamin khis yaumi izin. Wa min khizyi yaumi idzin. Kemudian Faqala li sahibihi faqala li sahibihi. Kemudian as abdo ada titiknya. Ab. ad ghasu lamin ghasu ghasu ahlamin. ahlamin astah sirhu linafsi Astakhlishu. Bukan sirhu. Astakhlishu. astahlishu linafsi Astakhlishu linafsi. Kemudian walayah titiknya di atas. Walata. walatah zan alaihim Wala tahzan alaihim. Kemudian wakhfid. wahfid Wakhfid. Wakhfid. wahfid Wakhfid. Wakhfid. wahfid janahaka. Nanya panjang. Janahaka. Wahfid janahaka. Wakhfid janahaka. Alhamdulillah. Sampai 22 dulu ya. Banyak kemajuan. Jangan lupa ya, Tante Eke aja jangan dilupakan ya. Siap Pak Ustadz. Biar berkah cepat pandai seperti dia walaupun tajwidnya belum. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.